16 верасня ў эфіры Белсат Зум і Віталь Бабін. Актуальныя тэмы сённяшняга дня абмяркоўваем з нашымі экспертамі. Пачынаем. Беларусы бягуць ад беднасці. Па выніках года колькасць першасных ВНЖ толькі ў еўразвязе можа перакрочыць мільён. Падтрымліваў Украіну і займаўся рэкрутынгам байцоў на фронт. Што вядома пра жыхара Гаваяў, падазраванага ў новым замаху на Дональда Трампа? Паехаў да сяброў Польшу, назад ужо не ўпусцілі. Чаму ўлады Грузіі не хочуць бачыць у сябе беларускага журналіста? Колькі беларусаў маглі атрымаць першасны від на жыхарства ў краінах еўразвязу за апошнія 4 гады? Журналісты праграмы «Тыдзень» на Белсаце падлічылі жахлівую статыстыку. Калі паглядзець на папярэднія гады, то пабачым, што мінімум 10% насельніцтва Беларусі выехала жыць у краіны Еўропы. Гэтак у 2022 беларусы атрымалі 309 тысячаў першасных відаў на жыхарства, у 2021 149 тысячаў, у 2020 64 тысячы. Агулам жа з 2020 да канца 2023 маем 800 тысячаў першасных дазволаў на жыхарства ў краінах ЕЗ. У гэтую статыстыку не трапілі беларусы, якія пераехалі ў Расею, Грузію, Злучаныя Штаты, Канаду, Турцыю, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ды іншыя краіны свету. З намі на сувязі эканамістка Аліса Рыжыченка. Спадарня Аліса, вітаю вас. Добрый день. Ну, вось калі паглядзець на гэтую статыстыку, то з 20 па канец 23 года ажно 800 тысяч беларусаў атрымала першасны від на жыхарства ў краінах еўразвязу. Зразумела, што не ўсе з гэтых беларусаў пастаянна пражываюць у еўрапейскіх краінах. Хтосьці, магчыма, атрымаў спачатку візу працоўную, потым атрымаў від на жыхарства, то бок карту пабыту. Тым не менш, пра што сведчаць гэтыя лічбы, на ваш погляд? Конечно же, это свидетельствует о том, что ситуация внутри Беларуси очень тяжелая для того, чтобы продолжать в ней жить. Об этом задумываются не только молодые специалисты, об этом задумываются абитуриенты, люди, которые уже долгое время прожили в Беларуси, имеют определенную квалификацию и понимают, что со своей квалификацией они могут зарабатывать в 3, а то и в 5 раз больше, чем в Беларуси. И, в принципе, вся ситуация, которая продолжается с 2020 года, да, политические репрессии в отношении обычных граждан белорусских, различное давление на бизнес, в том числе, это все способствует тому, что люди все больше и больше внутри Беларуси задумываются о миграции. Миграции себя, всей своей семьи и продолжении жизни уже на территории другой страны. Калі кажам мы пра еўрапейскія краіны, тут, зразумела, ёсць статыстыка, аднак ёсць яшчэ тыя беларусы, якія з'ехалі ў Расею, ў Грузію, ў Турэччыну, у Арабскія Аб'яднаныя Эміраты, ў іншыя краіны, Канаду, Злучаныя Штаты. Ці мы можам хаця б прыкладна казаць пра нейкую лічбу тых, хто з'ехаў з мінулых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? Очень сложно, конечно, сказать даже приблизительную цифру. По моему мнению и по тем статданным по разным странам, которые есть на сегодняшний день в открытом доступе, эта цифра порядка 1 миллиона человек. Ну, то бок, тыя людзі, якія пастаянна з'ехалі з Беларусі, можа варыявацца вось у межах гэтага 1 мільёна. Што гэта значыць для эканомікі? Бо улады пастаянна спрабуюць нейкім чынам прывабліваць людзей да нейкіх умоваў працы, думаюць і прапануюць у Міністэрстве эканомікі нейкім чынам палепшыць інвестыцыйны клімат, спыніць там, магчыма, нейкія рэпрэсіўныя метады. Чаму гэта не працуе? Конечно, для экономики это огромная потеря, потому что в основном уезжают либо молодые специалисты, либо люди уже с имеющейся квалификацией, которые фактически могут идти работать на территории Беларуси и платить налоги, платить пенсионное отчисление. И когда мы говорим о потере порядка 1 миллиона человек, так или иначе занятых в экономике, то это огромная дыра в бюджете. Учитывая, что у нас пенсионный фонд работает по принципу финансовой пирамиды, то есть пенсии выплачиваются людям за счет средств, которые выплачивают на сегодняшний день наемные сотрудники, да, которые делают пенсионное отчисление, то это просто в результате может привести к тому, что пенсионный фонд у нас будет исполнен с огромным
огромным дефицитом, а субсидирование со стороны государственного бюджета тоже достаточно ограничено в связи с дефицитом государственного бюджета. И, в принципе, конечно, когда мы говорим о будущем страны, о развитии экономики, то без людей это сделать невозможно. И мы уже сегодня наблюдаем огромный дефицит кадров, причем абсолютно в разных отраслях экономики. Это и сельское хозяйство, и обрабатывающая промышленность, и торговля. И, конечно, невозможен рост экономики, невозможно развитие предприятий без людей, так как какое бы оборудование мы не закупали, если нет людей, которые работают на этом оборудовании, мы не можем наращивать выпуск любой продукции. И это, конечно, все взаимосвязано и с выплатой налогов, и с выплатой пенсионных отчислений, и с тем, что мы можем, и как мы можем развиваться внутри страны, имея такой огромный дефицит кадров. Плюс, конечно же, дефицит кадров оказывает огромное давление на финансовую составляющую организации, потому что организации вынуждены привлекать людей, повышая им зарплату не в соответствии с ростом производительности труда, для того, чтобы удерживать эти кадры, да, и как-то конкурировать на рынке труда. Это все влияет на итоговые показатели рентабельности и чистой прибыли для предприятий, и, соответственно, это все влияет на конечные отчисления налоговые в государственный бюджет. И это все, естественно, взаимосвязано с последующей социальной поддержкой нуждающихся, с выплатами пенсий, пособий и так далее. Конечно, это огромные потери для экономики страны. И как раз-таки огромное приобретение для тех стран, в которые белорусы уехали, трудоустроились, платят налоги, открывают бизнес. То, что власти пытаются на сегодняшний день каким-то образом привлечь и самих белорусов, и в том числе иностранных граждан. Мы видели историю и с Монголией, и с Таджикистаном, и с Узбекистаном. И на следующий год предусмотрено рост расходов на строительство арендного жилья на 70%. Это тоже свидетельствует о том, что, скорее всего, чиновники планируют привлекать людей на предприятия, выдавая им арендное жилье. То есть как один из мотиваторов, да, для того, чтобы работать на предприятии, это будет предоставление арендного жилья. Но, к сожалению, эти меры не действуют, потому что даже несмотря на то, что привлекают иностранных граждан с зарплатами выше в 5-6 раз, чем минимальные зарплаты в Беларуси, и это будет все равно выше средней зарплаты, люди все равно не едут работать в Беларусь, потому что, скажем так, мало того, что политические условия очень нестабильны, да, существование, экономика тоже работает нестабильно. И для людей, которые рассматривают иммиграцию трудовую, Беларусь — это одна из последних стран, потому что даже для стран, для граждан Узбекистана или Таджикистана та же Россия является намного более привлекательной для трудовой миграции, чем Беларусь, и это связано и с зарплатами, и с условием, и с большим выбором, где можно работать, и более долгосрочной перспективы для работы. Спадарня Аліса, вось вы казалі акурат пра рост заробкаў і сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што эміграцыя за межы Беларусі вось за апошні год крыху запаволілася. І у тым ліку гэта звязваюць вось з гэтым напампоўваннем эканомікі. На ваш погляд, колькі яшчэ заробкі будуць расці і калі яны дасягнуць вось свайго максімуму? Очень сложно сказать, сколько времени, да, это будет полгода, либо это будет 1,5 года, потому что на экономику Беларуси оказывают влияние краткосрочные факторы, временные факторы, да, а в первую очередь это действующая война на территории Украины, потому что многие предприятия машиностроительной, приборостроительной отрасли, в обрабатывающей промышленности работают на выполнение гособоронных заказов для России. И вот пока фактически идет война, предприятия при деле, как бы страшно это ни звучало, и у них есть возможность и ресурсы для того, чтобы повышать зарплаты, выводить людей фактически круглосуточно работать, да, там в 2 смены, для того, чтобы наращивать производство тех товаров, которые сейчас требуются для ВПК России. И, конечно, это все очень временной фактор, и если пойдет речь о мирных переговорах там, фактически там, следующей весной, допустим, то многие предприятия Беларуси столкнутся с ситуацией, когда
производить нечего и не для кого. И, конечно же, в таких условиях повышать уже зарплаты никто не будет. Но очень сложно сказать, когда это действительно произойдет. Плюс белорусская экономика очень сильно зависит от России не только в отношении гособоронных заказов, но и в отношении потребительской продукции, да, которую мы продаем, потребительского экспорта. С учетом ситуации сегодняшней в российской экономике, повышение ключевой ставки, уже дважды ее повышали, да, с лета, и и приближающейся рецессии, как об этом заявляла сама Набиуллина, то, конечно, следует ожидать снижения спроса на белорусскую продукцию в отношении потребительских товаров, и это тоже будет являться негативным фактором для белорусской экономики и белорусских предприятий. Соответственно, если наши белорусские товары будут пользоваться меньшим спросом на российском рынке, будет сокращаться экспорт, и, соответственно, будет сокращаться и зарплата у людей, и, возможно, даже будут сокращать рабочие места для того, чтобы как-то, скажем так, покрывать, чтобы у предприятия была возможность покрывать свои издержки и кредитные обязательства, потому что для того, чтобы запустить и нарастить те объемы, которые есть сейчас, предприятия брали огромные кредитные средства, потому что у многих предприятий Беларуси нет собственных оборотных средств. И кредитная нагрузка сейчас очень высокая, особенно для промышленных предприятий. И это все, конечно, играет злую шутку с белорусскими предприятиями в последующем, когда временные факторы исчезнут, позитивные временные факторы, да, которые позитивно сейчас влияют на белорусскую экономику, и белорусская экономика останется фактически перед решением, что и для кого производить, так как самый маржинальный рынок западный для нас закрыт из-за санкций, из-за действия режима Лукашенко. И, с другой стороны, российский рынок тоже сейчас будет сокращаться в отношении спроса на белорусскую продукцию. Такія прагнозы ад эканамісткі Алісы Рыжычэнкі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Чарговы дрон камікадзе ўначы заляцеў у паветраную прастору Беларусі з тэрыторыі Украіны. Як паведамляе назіральная група «Беларускі гаюн», дрон мінуў мяжу ў Гомельскай вобласці і каля 20 хвілінаў лётаў над палескім радыяцыйна-экалагічным запаведнікам. Іншыя навіны ў нашым скароце. Наступныя выбары прэзідэнта Беларусі пройдуць у пашыраным коле міжнародных назіральнікаў. І гэта будуць не толькі прадстаўнікі краінаў СНД, а ўсіх, з якімі Беларусь узаемадзеяць у межах міжнароднай асацыяцыі выбарчых органаў. Пра гэта паведаміў старшыня цэнтра выбаркаму Ігор Карпенка. Маўляў, пры гэтым усе 120 краінаў запрашаць не збіраюцца. Наступныя прэзідэнцкія выбары мусяць прайсці не пазней за 20 ліпеня 2025 года. Беларус, якога ў Польшчы судзяць за шпіянаж на карысць Расіі, добраахвотна пагадзіўся адбыць пакаранне. З гэткай заявай ён выступіў на судзе ў Любліне. Акрамя пазбаўлення волі на 2 гады і 10 месяцаў, беларус выплаціць штраф і кампенсацыю Польшчы агульным памерам каля $6000. Заявіць згоду на адбыццё пакарання абвінавачаны ў крымінальным працэсе можа ў выпадку, калі ягоная віна не выклікае сумневаў. Такая захада дапамагае змякчыць пакаранне. Школьнік напаў на вучняў і настаўнікаў карэкцыйнай школы ў Чалябінску. 13-гадовы падлетак прынёс у заплечніку малаток і пачаў збіваць ім аднакласнікаў проста падчас лекцыі. Акрамя таго, школьнік пранёс праз пункт аховы нож і пнеўматычны пісталет. У выніку нападу пацярпелі 3 вучняў і настаўніца, яны шпіталізаваныя. 13-гадовая дзяўчынка ў цяжкім стане ў рэанімацыі. Нападніка затрымалі. Больш за $1 мільярд цягам гэтага года грамадзяне Расіі ахвяравалі на падтрыманне Украіны, самі таго не ведаючы. І гэта толькі 40% ад усіх грошай, якія расейцы перавялі кібермахлярам. Паводле старшыні праўлення Сбербанка Расіі Станіслава Кузнецова, самы распаўсюджаны спосаб развесці на грошы – званкі праз месенджеры або звычайны тэлефон, падчас якіх зламыснікі называюцца працаўнікамі міліцыі, Цэнтрбанку або ФСБ.
Журналісты раскрылі асобу падазраванага ў здзяйсненні замаху на Дональда Трампа. Гэта 58-гадовы Райан Уэслі Раут, які крытыкаваў палітыка і падтрымліваў Украіну. Пасля няўдалай спробы замаху на кандыдата ад рэспубліканскай партыі. Раут паспрабаваў з'ехаць з месца здарэння аўтам, але мужчыну ў выніку затрымалі. Здарэнне адбылося напярэдадні ў штаце Флорыда. Калі Трамп быў на сваім полі для гольфа, там адбылася страляніна. Падазраваны прасунуў у плот стрэльбу. Сакрэтная служба заўважыла гэта і адкрыла агонь у бок Рута. Той не пацярпеў і паспрабаваў уцячы з месца здарэння. Дзейны прэзідэнт ЗША Джо Байден загадаў забяспечыць Трампа неабходнай аховай, а інцыдэнт дасканала расследаваць. Дзеля гэтага сакрэтную службу забяспечаць усімі неабходнымі рэсурсамі. Сам Трамп падчас інцыдэнту не пацярпеў. Напярэдадні ён напісаў у сацыяльных сетках, што ненавідзіць папулярную спявачку Тэйлар Свіфт. Тлумачэнняў Трамп не пакінуў, але вядома, што Свіфт падтрымала кандыдатуру Камалы Хэрріс у выбарчай гонцы. З намі на сувязі Александра Краеў, эксперт Рады вонкавай палітыкі украінскай прызмы. Спадар Александра, вітаю вас. Так, вітаю, добрий день. Яны цэляць не ў мяне, яны цэляць у вас. Я просто стаю на шляху, кажа Дональд Трамп. На ваш погляд, вось гэты чарговы замах на былога прэзідэнта. Як ён можа паўплываць, уласна, на рэйтынг ягоны перад прэзідэнцкімі выбарамі? Як ми побачили це в перший раз, як ми спостерігали вподобання американців після першого замаху, це дійсно може йому допомогти. Варто сказати, що це не врятує його кампанію. Тобто це не буде якась магічна куля, яка несподівано раптом дасть йому 10% підтримки. Але дійсно можна очікувати, що він наздожене Харріс. Можливо, навіть в найближчі 1,5-2 тижні він її обжене на декілька відсотків. Проте це тимчасове явище. Це не є щось стабільне, це не є щось стратегічне. Тобто він же не представив нову стратегію. Він все-таки не дорозказав до кінця, що він буде робити з мігрантами, що він буде робити з інфляцією. Для його, власне, виборців, для тих, хто і так за нього буде голосувати, він ще більше став святим рятівником Америки, який готовий проливати кров за чудове майбутнє. Але це нічого не змінює для інших виборців. Тобто, по суті, це нічого не змінює для тих, хто в ньому сумнівався. Бо замах уже був, замах другий, так, але яка ж в нього все-таки політика, яка стратегія? Тому він може наздогнати на цьому фоні Камалу Харріс, він може навіть обігнати її на декілька відсотків, але я переконаний, що це не буде його стабільним результатом. Ці рейтинги потім знову впадуть. А вось асоба падазраванага, які падтрымліваў Украіну, гэта пра яго, прынамсі, так высветлілі журналісты. Ці гэты факт нейкім чынам не паўплывае на меркаванне амерыканцаў, не дадасць плюсоў Дональду Трампу? Скоріше, це не буде прямим впливом на плюси Дональда Трампа, тобто він би отримав свою підтримку незалежно від того, хто в нього стріляв. Той, хто підтримує Україну, той, хто проти України, республіканець, демократ. Сам факт того, що на нього вчинено замах, уже дає йому підтримку людей, уже дає йому нові відсотки підтримки. А от щодо того, що ця людина була волонтером, підтримувала Україну, мала контакти з українськими військовими, хоча це не допоможе Трампу, це може нашкодити Україні. Тобто проблема навіть не в тому, що зараз всі скажуть, все, Україна – це жахлива держава, давайте їй не допомагати. Просто на фоні, коли нам потрібно зараз вирішити питання про далекобійні ракети, на фоні, коли Україна потребує протиповітряної, протиракетної оборони, тому що росіяни посилили свій обстріл. Буквально сьогодні вночі я не доспав 5 годин сну, тому що весь цей час був обстріл шахедами того району Києва, де я проживаю. На цьому фоні вся дискусія щодо України перейде, а чи дійсно Україна хоче вбити Трампа, а чи дійсно Україна засилає своїх бойовиків, а чи дійсно Україна ворожа ставиться до американських політиків. Тобто вся дискусія довкола України перетвориться лише на розбір цього конкретного випадку і цього конкретного замаху на Трампа. На жаль, це повністю ламає ту дискусію, яку ми будували останні декілька місяців. Дзейны прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден даў загад узмацніць ахову для Дональда Трампа. Ці гэта значыць, што дэмакраты таксама адчуваюць адказнасць за тое, што можа адбыцца з кандыдатам ад рэспубліканскай партыі?
Так, абсолютно вірно. Плюс давайте не забувати, що з американським законодавством навіть колишнім президентам і віце-президентам і міністрам до кінця життя, як і членам їх родин, надається державна охорона. І після першого замаху на Трампа було офіційно визнано, тому що було розслідування, були слухання в Конгресі, було визнано, що це була помилка саме державної охорони. Тобто сама охорона Трампа була на місці, охорона місцева, тобто поліціянти були на місці, а ось державна охорона, яка мала тримати зовнішній периметр, вона якраз і прокололася. І тому виникає питання, що вона знову допустила помилку. І це вже питання не конкретно до державної охорони, а до того, хто цю охорону надає. Тобто до чинного президента США, до чинної адміністрації і до тих політиків, які якраз і мають керувати цим процесом. Тому це не лише питання підзвітності, тобто того, що політики мають відповідати за людей, яких вони наймають на роботу, яких вони надають в охорону своїм конкурентам навіть і так далі. Це питання демократичних процесів. От Камала Харріс дуже правильно, буквально в першу годину після замаху, сказали, що як би ми не ставилися до Трампа, але насильство в демократичній державі бути не може. Не має бути спроб замаху на політичних діячів. І тому так адміністрація Байдена абсолютно правильно реагує якраз тим, що надає йому більшу охорону. Це, звісно, не тому, що там замішана Україна, але все-таки це дуже правильний крок зі сторони цієї адміністрації. Незадолго до гэтага замаху Дональд Трамп у сваёй сацыяльнай сетцы напісаў, што ненавідзіць Тэйлор Свіфт. Дарэчы, амерыканская спевачка падтрымала Камалу Хэрыс. На ваш погляд, ці варта было ў такой сітуацыі Дональду Трампу проста прамаўчаць, ці гэта не надасць яму яшчэ большага антирейтингу? Складно сказати. Знаєте, от в цьому конкретному, в цій конкретній публікації, в цьому конкретному моменті весь Дональд Трамп, ну ось він такий, він трохи агресивний, він трохи запальний, він дуже активний в соціальних медіа. Тобто він такий, який він є. Не можна сказати, що тут було щось проплановано, що це був твіт, який був покликаний збити рейтинги Свіфт або збити рейтинги Камали і так далі. Давайте не забувати, що буквально за 2 тижні до дебатів, як це розкрила, до речі, сама Тейлор Свіфт, команда Трампа зверталася до неї з пропозицією платної реклами і з пропозицією за декілька сотень мільйонів доларів в перспективі декількох років підтримати Дональда Трампа. Тобто, насправді, це особиста образа Трампа. Трамп є тим політиком, який дуже сильно змішує особисті, індивідуальні ставлення до людей і свої політичні вподобання. Тому, мені здається, тут немає нічого дивного. Трамп просто веде себе так, як він вів себе завжди. Він дуже чутливо реагує на ось такі особисті образи. Спадару Александра, дякую вялікі за гэтую размову. Беларускаму журналісту Андрэю Мялешку разам з дачкой адмовілі ва ўездзе ў Грузію. Яго без тлумачэння прычынаў не ўпусцілі ў гэтую краіну, дзе ён разам з сям'ёй пражыў апошнія 3 гады. Андрэй Мялешка вяртаўся з дачкой з кароткай паездкі ў Польшу. Пры вяртанні ў Грузію ім адмовілі ва ўездзе. У беларусаў забралі пашпарты, а саміх памясцілі ў адмысловы пакой у кутаіскім аэрапорце, дзе ім давялося чакаць дэпартацыі на тэрыторыю Польшы. Са слоў Андрэя, ён паведаміў памежнікам, што хоча падаць хадайніцтва наконт міжнароднай аховы, аднак тыя адказалі, што ў яго няма магчымасці зрабіць гэта. Жонцы журналіста, якая прыехала ў Кутаісі з Батумі, дачку не аддалі. Што адбылося ў аэрапорце горада Кутаісі, Андрэй Мялешка распавёў Белсату перад запісам нашай праграмы. Спадар Андрэй, як так сталася, што вас, уласна, па вяртанні з Польшы не пусцілі назад у Грузію? Ну, як так сталося, запытайце у грузінскіх уладаў, чаму так сталося. Мы прыляцелі ўночы самалётам з Варшавы, приземлились, простояли в черзе, сдали документы на паспортный контроль. Дочка была первая, ей проштамповали паспорт и просто несколько секунд его вернули. Мне забрали паспорт. Я думал, что это займет хвилин 10-15. Бо заўсёды ёсць нейкія праблемы пры вяртанні. І чакаю, што далей, потым нас адводзяць з дачкой у асобны кабінет, дзе 3 чалавекі спрабуюць нам выдаць на рукі паперку, у якой не патлумачана, чаму нас не пускаюць на тэрыторыю Грузіі. У паперы ёсць пазначэнне іншыя прычыны, на што гэтыя супрацоўнікі кажуць, што у нас в Грузии 1001 спецслужба, которая, и мы не имеем права вам объяснять,
почему вас не пускают на территорию Грузии. А як давно вы адсутнічалі, як доўга вы адсутнічалі ў Грузіі, як доўга вы там жывяце ўвогуле? Слушайте, живу я там с 21 года, куды меня в свой час, как это, привезли после переследу в Беларуси. Вось. И 3 гады я живу, займаюсь таким, працую журналистом, займаюсь дробным бизнесом. Это называется в Грузии микробизнес. Зарегистрованный я у податковой инспекции территории Грузии. Ось, але такого статуса, як повинен, може бути повинен, а може не повинен бути, який називається часовий вид на жихарство, у мене нема на території Грузії. Я, як звичайний чоловік, раз на год візираніся. На кожні 2 роки я це роблю раз виліт в Європу і прильот на територію Грузії. Чому це сталося? Чому нас не пустили зараз? Що відбувається? Я не ведаю. Мне никто ничего не тлумачит. А после вот полгодины, мы 6 годин просидели, до нас никто не заходил, а вот более, то есть 8 уже годин, нам никто не заходил, ничего не тлумачил, вот зараз почали заходить некие люди, пытались, что нам потребно, я кажу, мол, коли можно горбату каву, а есть что-нибудь. Вот их нема уже полгодины. Слушай, а як ви уїжджали на територію Європейського Зв'язу? У вас які є дозволи жихарства у Польщі, у Литві? У меня есть виза польская по карте поляка, отриманная в Грузии. По карте поляка в амбассаде Республики Польша на территории Грузии. Отриманная виза у липени месяце этого года. И вот мы вырушили, я прилетал, был в Варшаве, ездил, был в Белостоку у сяброў, потом ездил в Вильню. Я був у відпочинку на 2 тижні. Повертання додому у Грузію, ось відбулася ось ця несподівана ситуація. У вас там, я так розумію, сім'я, ось праця, про яку ви кажете, ціле життя. Які дальніші плани, коли все ж таки вас просто не впустять на територію Грузії і скажуть повертатися назад у Польщу? Глядите, ситуация такая. Какой план? На данный момент план такой, что нас не пускают на территорию Грузии. Я еще не обмерковывал. Вот мы чекаю, что Максима пустить мою жонку сюда зустрічатися з нами. А може не пустять. Мы не ведаем, я не еду сюда с сябрами в Кутаиси. И я не могу ничего комментовать на эту тему, бо я не веду дальнейших планов, бо мы планировали себе стабильно жить у Грузии. Тут здарылася вось гэта штука. Што будзе далей, мы пакуль не ведаем. Ужо да гэтага пытання падлучаны прадстаўнікі там юрыстаў грузінскіх, розных арганізацый грузінскіх, АБСЕ падлучана, іншыя нейкія структуры. Але пакуль што ніхто нічога не можа мне даць нейкага цьмянага адказу. У вас ёсць нейкія здагадкі пра сапраўдныя прычыны таго, чаму вас не пускаюць на тэрыторыю Грузіі? Слушайте, у меня же нема этой машины, которая называется мелафон. Я не умею читать думки людей, которые гэта робяць. Я мяркую, что гэта неяк можа быць звязана з будучымі выбарамі, якія адбудуцца ў Грузіі ў канцы кастрычніка. Але я не ведаю дакладна, ці гэта ёсць прычыною майго недопуску на тэрыторыю гэтай краіны. Зразумела, будзем абавязкова сачыць за развіццём сітуацыі. Зычым вам поспехаў. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вялікі за пабачэнне. Прынамсі 8 загінулых і 1000 эвакуяваных. Моцная залева абрынулася на Польшу, Чэхію, Румынію і Аўстрыю. Прычыною катастрофы стаўся цыклон Барыс, які прынёс велізарную колькасць ападкаў. Далей без каментара.
Таким быў інфармацыйны дзень на Белсаце. Дзякуй за ўвагу, зычу спадарству добрага вечара і да сустрэчы заўтра у гэты ж час.